Ang huni sang lingganay. Nabatian ni Tina ang huni sang lingganay. Ding dong, oras na para magpangamuyo. Nagkadto siya sa simbahan. Malinong ang sulod sang simbahan. Nagpungko siya sing makadali. Naghalad siya sang pangamuyo. Ang huni sang lingganay. When we say huni, that's like the sound. And then a lingganay is a bell. So, or campana in Filipino. So, the sound of the bell. So, nabatian ni Tina ang tunog sang kampana. Nabatian, that means like heard, bati. So, nabatian is past tense. So, Tina heard the sound of the bell. Ding dong. Oras na para magpangamuyo. When we say oras, that means time or hour. In this case, it refers to time. So, it's already time to pray. So, pangamuyo, that means to pray. So, oras na para magpangamuyo, it's already time to pray. Nagkadto siya sa simbahan. Kadto means like go, and then nagkadto is past tense. So, she went to the church. A simbahan is a church. Malinong ang sulod sang simbahan. Malinong means like quiet or peaceful. Sulod is like inside. So it's very peaceful or very quiet inside the church. So a simbahan is a church. Nagpungko siya sing makadali. Pungko means to like sit. And makadali means for a while. So she sat there for a while. Naghalad siya sang pangamuyo. Halad means to like offer. So a pangamuyo is a prayer. So she offered a prayer. Ang huni sang lingganay. Nabatian ni Tina ang huni sang lingganay. Ding dong, oras na para magpangamuyo. Nagkadto siya sa simbahan. Malinong ang sulod sang simbahan. Nagpungko siya sing makadali. Naghalad siya sang pangamuyo.